ke seripagare go tswa go iring ya seswai go mmetše ke ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tswa ka Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo tša tšona ke tše. Mokgatlo wa Umkhonto weSizwe o tsebagaditše diphetogo tše kgolo go ketapele ya ona go akaretša go tlošwa ga Dr. John Hlophe bjale ka motlatšamopresidente wa pele. It feels like I was set up, not only me but Hlachwayo as well. I think junior as she was, I don't think she was supposed to have been involved in this case. Komishene ya Matlanga e kwile gore motlatša molaodi wa botšhotšhisi bja bosetšhaba moadvokate Peter Serunye o ile a ntšha temošo ya gore ga gona botlhatsi bjo bo godišago molatong kgatlhanong le Mokwele. We must be clear that acts of intimidation and violence relating to the construction of public infrastructure will not be tolerated. Mopresidente Cyril Ramaphosa o lemošitše gore mmušo o ka se gotlelele digongwana tšeo di šitišago borakontraka go dira mošomo wa bona go diegiša diprotšeke tša mananeo kgoparara. Look, we show what we're capable of. We show the resilience. We show the courage. It's going to take all of that. Gabjale Banyana e hloka thušo ya Ivory Coast go fihlelela di-quarter finale tša diphadišano ya Women's Cup, Africa Cup of Nations ka Morocco. Arlo Cheng ke kholofelo tefo gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Augustine Letlalo. Mokgatlo wa Umkhonto weSizwe o tsebagaditše diphetogo tše kgolo go ketapele ya ona go akaretša go tlošwa ga Dr. John Hlophe bjale ka motlatšamopresidente wa pele. Mokgatlo o re le ge go le bjalo Hlophe o tla dula e le moetapele wa ona parlamenteng. Nkosinathi Nhleko le yena o tlošitšwe maemong a gagwe bjalo ka modulasetulo wa bosetšhaba wa mokgatlo le Semetsing Nomsa Dlamini a tlošitšwe bjalo ka motlatša mongwaledi kakaretšo. Ditsebišo tše di dirilwe nakong ya kopano le boraditaba ka Durban. Komishene ya Matlanga e kwile gore motlatša molaodi wa botšhotšhisi bja bosetšhaba moadvokate Peter Serunye o ile a ntšha temošo ya gore ga gona botlhatsi bjo bo godišago molatong kgatlhanong le Mokwele fao molaodi wa bohlodi Lieutenant General Dumisani Khumalo le ba bangwe ba ile go ba golegwa le go pharwa ka molato wa bosenyi le bomenetša go thwaleng ga Brigadier Dineo Mokwele. Le ge go le bjalo temošo yeo ile ya wela ditsebeng tša difoa fao bohlatse bo laetšago gore molato o ile wa kitimišetšwa kgorongtsheko le ge o be o sešo wa butšwa. Motlatšamolaodi go tša botšhotšhisi bja bosetšhaba ka go IDEC Advocate Peter Serunye o fane ka bohlatse bja gore o kwele ka taba ya ga Mokwele mesong ya la 27 Phupu ngwageng wa 2025 go tšwa ka sengwaleng sa kgoro ya gabo. O re seo se mo dirile gore a fatolle go ya pele ka ge a be a nyaka go tseba gore ke mang yo a na le go maikarabelo a seo ka ge a bona molato wo bjalo ka wo o file motšhotšhisi wa maemo a tlasana yo a bego a bega ka tlase ga gagwe. Molato wo o bile karolo ya ditatofatšo tšeo di bololwago ke mokomišenara wa ka KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi nakong ya kopano le babegaditaba ka Mosegamanye. Gomme ga bjale ditatofatšo tšeo ke tšeo di lego sehloweng sa komišene ya Matlanga. That's when I started realizing maybe, and I said it to one of our colleagues even this morning when we were having tea, that it appears I sort of found myself in an offside position, or at least handled a ball with my hands. In fact, I sort of feel a little bit angry if I think about it, that it feels like I was set up, not only me but Hlachwayo as well. I think junior as she was, I don't think she was supposed to have been involved in this case. Serunye o ile a bea mahlo phareleng ya Mokwele morago ga gore batho ba go legwe gomme a re go tsitsinkela toketo ya molato wo a bitša sehlopha sa gagwe le go bagadika ka molokoloko wa dipotšišo le tšeo a bego a hlobaelwa ka tšona le go botša sehlopha seo gore ba be ba swanetše go ipotšiša dipotšišo pele ga ge ba ketimišetša molato wo kgorongtsheko. The team ought to have asked themselves these questions. When I come in 2 months after the arrest,
I was not supposed to be asking these questions, especially if a person is charged with, that's what I'm saying, why did you charge them with corruption? Go latela bohlatse ka komisheneng ya Matlanga, Serunye o feleditše ka la gore go molaleng gore go bona le tšeo di bego di dirwa ka sephiring go fihla le ga bjale dipotšišo tša gagwe go ya go sehlopha sa gagwe ga se tša Arabia. Taken together, the questions I raised remain unanswered on the material in the docket. The significance of this is twofold. First, it demonstrated that the arrest had been premature. As I put it in my correspondence at the time, the matter had been rushed to court when it was not ready. Second, and more fundamentally, the nature of the unanswered questions demonstrated that the preliminary investigation had not been properly conducted. Alternatively, that there was no case. Komišene e sa tšwela pele go fatolla nnete. Mopresidente Cyril Ramaphosa o lemošitše gore mmušo ka se kgotlelele digongwana tšeo di šitišago borakontraka go dira mošomo wa bona go diegiša diprotšeke tša mananeo kgoparara. Ramaphosa o ba bolela se nakong ya go bulwa ga bookelo bja selete bja King Nyabela ka Middelburg, Mpumalanga. Go letetše gore bookelo bjo ba go bitša diranta tše bilione ye tee fegelwana tshela bo thuše batho ba go feta dikete tše 240 ka malao a go feta 220 le ditirelo tšeo di tletšego ka tliniki. Go tlhomphiwa Mohlabane wa Mandebele yo a tlhokofetšego e le go gape kgoši ya setšhaba sa Manzunza, Kgoši Nyambela. Bookelo ba maemo a godimo ba malao a 220 bo nea ditirelo tše di feleletšego tša kalafo bakeng sa kaonafatšo ya ditirelo le tlhokomelo tša maphelo ya maemo a godimo. This hospital is clean, is fast. If you come here, we want the police. That doctors give you fast. Far from home, yes. Because transport is 18 rand when you come here, 18 rand to go back. So that is why people didn't want to come here. Kago e thomile ka ngwaga 2017 e fela projeke ile ya diegišwa le go tlhatloga ga ditshenyagalelo. We have spent roughly close to 1.6 billion. You can see that there is value for money. It is a state-of-the-art hospital. Know that every year, because of inflation, will adjust also the cost of building. The truth of the matter is that the population of South Africa is growing faster than our facilities can carry. That we've well established. It's for this reason, apart from this hospital that is being opened today. Mopresidente Ramaphosa o šomišitše moletlo gape go lemoša le go gala bao ba šitišago diprojeke tša kago. We must be clear that acts of intimidation and violence relating to the construction of public infrastructure will not be tolerated. O bolela gore maokelo a bonagatša ponelopele ya mmušo ka ga inšorense tša maphelo ya setšhaba goba NHI. We need a skilled workforce. We need high standards of service. We need high standards of delivery and uninterrupted access to the medicines that people need. Mopresidente Ramaphosa o ipileditše gape gore bahlankedi ba tša maphelo ba swara molwetši yo mongwe le o mongwe ka seriti kwa le botlhoko le tlhompho. Nothabo Zandile Chuma le barwedi ba gagwe ba babedi Natali le Nala ba bolokilwe ka Bulawayo go la Zimbabwe mesong ya lekgono morago ga polao ya bona ye sehlogo ka United Kingdom kgweding ya go feta. Ditopo tša bona di gorogile ka Zimbabwe maabane morago ga go hwetšwa ka legaeng la bona ka Bedfordshire, England ka la tshela kgweding ya go feta. Dipego tša ka morago ga lehu di laodišitše ge ba bolailwe ka selo se bogale. Monna wa gagwe Ndodana Chuma o golegilwe ka mo Afrika Borwa malebana le dipolao tše morago ga go tšhabela ka mo nageng. Moya go be go foka wa manyami ka kerekeng ya Lobengula ka Bulawayo ge ditopo tša Nothando Zandile Chuma le barwedi ba gagwe Natalie wa mengwaga 15 le Nala wa mengwaga 5 di goroga tirelong ya poloko. Mahu a bona a tlogetše bontši bo kgwathegile maikutlo le go ba tlogela ka manyami. Meloko le metswalle e be palelwa ke go itshwara nakong ya ge mapokisi a bahu ba bararo a tsenywa ka kerekeng. La
lelapa la bonothabo le re go bile boima go bona ge e sa le tiragalo ye e šoro e direga ba lebogile gape bohle bao ba thegilego mo nakong ye boima. Re sa la amogela gape hlatse ya mmušo molatong wa go ama Vusmusi Kurt Matlala le balatofatšwa ka yena ba bane o boditše kgorokgolo ya tsheko ya Johannesburg gore nkabe a eleditše molatofatšwa wa pele go bula molato kgatlhanong le maphodisa ge nkabe ka nnete maphodisa mmethile. Kolonele Tumelo Tsotetsi o ba efa bohlatse tshekong ka gare ga tsheko fao yo a latofatšwago ka go ba Rasthunya Musakekana a lwelago gore kgorotsheko e phaele ka thoko bohlatse bjo a bofilego maphodisa. Kekano latofatša maphodisa gore ba be ba itshwere ka mokgwa wa go makatša letšatšing leo ba mo golegolego ka lona ka ngwaga wa 2024 le gore ba mmethile le go phuruphuša ntlo ya gagwe ntle le tumelelo. Kekana o šekišwa ga mmogo le Kurt Matlala, Tsakane Matlala, Tiego Mabusela le Nthabiseng Nzama. Bohlane bjo bo latofatšwa ka go loga maano a polao le maiteko a polao ya lekgarebe la peleng la Matlala Tebogo Thobejane, Rakgwebo Jos Banyoni le motšweletši wa mmino Sienke Mokubung. Tsotetsi o re Kekana o be a sa bogege bjalo ka motho yo a bethilwego ke maphodisa ge a mmona. Molatofatšwa wa boraro molatong wa polao ya Senzo Meyiwa Mthobisi Mncube o re yena o be a robetše letšatšing leo mokaptene wa Bafana Senzo Meyiwa a bolailwego ka lona. Mncube o re dikgatišo tša sellathekeng sa gagwe le tša tora ya kgauswi di hlatsela seo a se bolelago. O be a efa bohlatse ka kgorokgolo ya tsheko ya Pretoria malebana le go amega ga gagwe polaong ya Senzo Meyiwa dikgweding tša goba ke re kgweding ya Diphalane ka ngwaga wa 2014. Botšhotšhisi bo latofatša Mncube gore ke yena Rasthunya yo a bolailego Meyiwa le ge Mncube a dumetše gore o be a le ka Vosloorus ka Soweto letšatšing leo la polao e fela o gateletše gore yena o be a šetše a išitše marapo go beng nakong ya polao ya Meyiwa. Badudi ba Derby ka maspaleng wa tikologong ya Kgetleng ka Northwest ba re ba na le kgwedi ba sena metsi. Ba gapeletšega go šomiša metsi a ditanka tša maspala ao a sa botego go ba sepela monabo motelele go hwetša metsi. Badudi bao ba re ga ba kgone go apea goba go hlwekiša ntle le metsi. Masepala o re o na le melete lesome ya go abela motlatšana goba motse wo metsi le ge go le bjalo Eskom e kgaodišitše mohlagase go ya meleteng yeo ka baka la dikolote tšeo di sa lefelwago. Baagi ba Derby gaufi le Rustenburg ba ntse sebaka se se fetang kgwedi ba sena metsi. Ba patelesega go ema ka dikgamelo mo mebileng ka tsholofelo ya go bona metsi mo diloring tsa metsi. Fa go padile ba patelesega go tsamaya sekgala se se leele go bona metsi. Tsokolo ya tsatsi le letsatsi e re sokolang ka metsi ya rama ka gore rona gantsi re na le batho ba batona mo malapeng. Nako nngwe re go sena metsi ya gore ka motho motona motsadi a kopa metsi a ka kgona wa kereya ka gore go sekgala gape go tla ka fa ditanka tsa metsi ya ka gare a tlisetswa ga re kgone le kana rotlhe gore ka kgone go gelela ka gore mo gongwe kre a felela ka strata se sengwe distrata tse dingwe ba sa kgone gore ba ka fitlha mo rona. Kgale re sena metsi ya ka le re dikupu tseana sa le di tsile maabane mantsi ba ra di busetsa phakela ra di ntsha re di ba gape fa gore ga le re ditla re kgone re kry metsi. Madeleine Grobler yo e leng mong wa kgwebo mono a re o epile metsi go netefatsa fa kgwebo ya gagwe ya hotele e tswela pele. For 20 years we always use municipality water. But since there's no water that a municipality can give us, I started the borehole again. And it cost me a lot of money because I must have bought cable again, get some people to help me to get a borehole fixed. Masepala wa selegae wa Kgetleng Refir o a re le fa Eskom e timile motlakase wa dingwe tsa dipompo di le 10, masepala o a tsereganya. Masepala o na le madi ao o santseng wa kolota Eskom. Fela ga ra ke ra nna fela re kgonne re tsenye kopo ya madi a tlaleletso mo projekeng e go Derby
gore re kgone go tsenya mafaratlhatlha a mangwe a alternative source of energy. Eskom e tlhalosa fa ipaakanyeditse go ka thubela motlakase wa dipompo tseno fa masepala o ka duela bontlhabongwe jwa sekoloto sa ona. Eskom e solofetsa gore e ka kgona go thusa masepala ka go ba thubela fa masepala a ka duela seripagare sa madi a saletseng ko morago le go dira dithulaganyo tsa gore ba tla duela yang madi a tlabong a saletse ko morago. Le fa baagi ba santse ba letile tharabololo ya leruri ba tla tswelela go bona metsi go tswa mo diloring tsa metsi tsa masepala. Zebulon Maine, SABC News, Derby. Gabiale Banyana e hloka thuso ya Ivory Coast go fitlhelela di quarter finale tša diphadišano ya Women's Africa Cup of Nations ka Morocco. Setlhopha se sa Afrika Borwa sa basadi se swanelwa ke go fenya Burkina Faso papading ya sona ya mafelelo ya Group B ka Casablanca mo gabialo ka iri ya senyane ka kholofelo ya gore Ivory Coast le yona e tla fenya Tanzania go tšwela pele ka go kgatha tema phadišanong. Le mohlahli Desiree Ellis o lemogile gabotse gore o ke monyetla wa bona wa mafelelo. Sehlopha sa Banyana se iphumana se le ka hara mathata tje ka ha ba itukisetsa ho tlankana le Burkina Faso phirimaneng ena papading eo ba tshwanetseng ke ho hlola ho yona. Naha ena ya Burkina Faso e boemong ba 118 lefatsheng le ba 16 kontinenteng ya Afrika ba bonahala ba fokola ka maemo. Papading ya bona eo ba hlotseng Tanzania ka ntlha tse 2-1 e ba file tshepo haholo tlhodisanong ena. Empa Banyana jwalo ka bomampudi ba AFCON ba selemo sa 2022 mokwetlisi Elisi o re ba tla tshwanela ke ho lwana ka tsohle tseo ba nang le tsona. Look, we show what we're capable of. We show the resilience. We show the courage. It's going to take all of that, to make sure. We obviously, first thing, have to keep a clean sheet. I think that is really important. For us to, we've never been in front, and an opportunity for us to score so that we can control, but it's a must win. I think the group is in a situation where I think everybody is looking at it and saying, if I win, when I win, I have a chance. So we just have to do what we can do. The rest is not up to us. Mapala morao Antonia Maponya gore ba ithutile hantle ka naha ena eo batlang ho nkana le yona. And in the realize the way Burkina Faso jalanga thing, they are gonna give us like a good fight. So it'll bantwa and it'll bantwa a hulu because le bona banyaka win a game, le rena nyaka win a game. So game ya go sani ga se be easy, mara because ratse gore ke game ya botlhokwa. A rena choice sanse re no bereka ka mogore ka gona gore re di results. Ho hlola le hona ho ntse ho sa lekana hore Banyana ba tswele pele. Ivory Coast e hloka ho hlola Tanzania ho netefatsa tswelopele ya Banyana ho ya mokgahlelong o latelang wa tlhodisano ena. Mme mokwetlisi Ellis wa dumela hore ka nnete ba tshwanetse ke ho batla lehlonolo dihlopheng tse ding. This group is very tricky at the moment where we all know what we need to do, and some of the outcomes it's not in our control, but we just have to do what we do, and that is to win the game and score goals, because that gives us a 50% chance. Everything else we cannot control. Banyana ba boemong ba bobedi kontinenteng ya Afrika ha lefatsheng ba le boemong ba 57 mme ba tla tshwanela ke ho ipabola papading ya bona le sehlopha sena se boemong bo fatshe le bona. Ke Mahudi Molapo, ditabeng tsa SABC. Go potšiša letšatši re rile Banyana e tla thulana le Burkina Faso mo nakong eo e sa fetšego pelo phadišanong ya WAFCON gomme ra botšiša gore na ke mantšu afe a tlhotlholetšo ao o ka fetišetšago go sehlopha gabiale a re kweng maikutlo ka WhatsApp. Hey Banyana re a le tshehetsa and we wish you all the best. Makgona ke mabueletsa le faith nako e fetileng. This time around we rally behind you. Ke la galetša Banyana matlhatse le matlhonolo ke re tsotlhe a di batle ke a leboga. Ke re matlhatse le matlhonolo go setlhopha sa rena sa naga sa Banyana papadi ya bona kgahlano le naga ya Burkina Faso. Banyana ba se ke ba tšhoga ba tšile thogo ditšhoga ba lebela ka thoko gore ba kgone go thupa papadi ya tšetšina le gono gore ba kgone go fetela lagato la go latela. Bagešo di felela mo ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka seripagare go tšwa iring ya seswai mo SABC 2 le lehae go sasa go latela kakanyo ya maemo a boso ka Mashibe Kganyago go tšwa go sehlopha sa ditaba tša Sepedi re re mošate.
motlhankedi wa SABC2 ke rata go dumešala go amogela bošegong ba lekono a ke re lebeleleng tša maemo a boso gore tsona di re tshwaretseng ge re lebelela gona go la Northern Cape go bonagala go tla ba le mesarasarane ka diperesente tše 30 gantši re theoga le tsona gona go la Motsekapa go tsenelela gona go la Eastern Cape go bonagala go tla be go ntše go pipile maro bogareng banaga go tla be go ntše go apogile ge re lebelela jalo go sasa go bonagala go tla be go ntše go ene le maro a santšane a tla bantše a pipile jalo eupša bogareng banaga gona go tla be go ntše go bulegile re lebelela gona o le Mpumalanga go tsenelela gona go la KwaZulu Natal go bonagala go tla ba le moane a ke re o tleleng ka tlhokomelo ge re tswela pele jalo le tsona go sasa ba kakanya boso ba re lemoša gore go tla be go ene le mollo o tla beng o le gona dikarolong tše dingwe gona go la Northern Cape ge re tsenela fela gape gona fase go la Western Cape go na le moya o maatla o tšutla ka mabopong a lewatle a ke re tlhokomeleng ge re lebelela jalo go sasa le gona re tswela pele le tsona go la Gauteng ge lebelela jalo go tla be go ntše go ruthetše re lebelela Pretoria le gona go tla be go ntše go ruthetše eupša mesong go le mantšiwa go tla be go ntše go tonya Johannesburg ka tša 23 lebelela le gona feri ene kgeng ka tša 23 go tla be go ntše go tonya ga lebelela gona go la Limpopo go sasa le gona go tla be go ntše go tonya mesong le mantšiboya go tla tonya eupša re lebelela wena o leng Polokwane le gona Moletši le gona Seshego ka tša 23 lebelela gona Mokopane le gona ga Mašašane lebelela wena o leng Sebitiela le Phalale le gona ga Seleka 27 lebelela gona ga Sekhukhune wena o le Diphagane le gona Ngwaritsane le gona ga Phatla Spekersfort ka tša 26 ga lebelela gona go provinceng ya Mpumalanga go la go sasa go lebelela go tla be go ntše go tonya Secunda go tla be go tonya Kudumisong le Mantšiboya ka Leoga go 23 Standerton 23 lebelela Emelo ka tše 20 go KwaZulu Natal go sasa re lebelela le gona jalo le gona ba tla itemogela gore go tla be go ntše go tonya mo mesong le Mantšiboya lebelela gona Kokstad ke ka fase go 2 go ya go 21 Pietermaritzburg ka tše 26 Ulundile 20 senyane lebelela go provinceng ya Eastern Cape le gona go tla itemelela go tla be go ntše go tonya lebelela gona godimo go le Mmaletswai e tla be le ka tlase go le ga lebelela gona go komane le gona ka tša 21 ntše o le ka tše 27 go provinceng ya Western Cape go sasa le gona ka baka la dipula tšela ga re lebelela gona go la Cape Town go tla be go ntše gore mesarasarane ka 15 ga lebelela gona Riversdale le gona ka tša 20 lebelela gona Beaufort West ka tša 27 go provinceng ya Northern Cape go sasa le gona go tla be go ntše go tonya re lebelela Kurumane lebelela gona Kimberley 25 Calvinia le 20 ga lebelela gona go Freestata le gona go sasa ba tla itemogela go tonya ga lebelela gona go tla be go ntše go tonya mesong Bothaville ka tee go le 24 Bloemfontein 22 ka tlase go 2 Garib Dam le gona ka tše 20 ge re belela jwale go North West re fetša jwalo le gona go tla be go ntše go tonya mo mesong go tla tonya mesong le Mantšiboya Taung ka tše 25 re lebelela Mahikeng ka tše 23 go tšwa go nna setlogolo sa kganyago ke lebogile nako a lena ke re ga e be boroko.